Žarko Radulović, zvani Đaro, likvidiran je 1998. godine u svom kafiću u gradu Antwerpen u Belgiji. Radulović je sedeo u svom lokalu kada je ušao Goran Vrboški, odnosno Rajko Nenadović, koji je zbog sukoba sa zakonom koristio tuđi pasoš, a koga je Đaro nebrojano puta izvukao iz zatvora i pomogao u svakoj nevolji. Nenadović je ispalio nekoliko hitaca u Radulovića, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Zvanični razlog ubistva navodno je bio vezan za skupoceni sat ili zlatni lanac, pa se plašeći da Đaro hoće da ga ubije, odlučio da ga preduhitri, pri čemu je izranjavao i goste lokala. Jedno od zvučnih imena kriminalnog miljea 90. godina bio je Žarko Radulović, poznatiji pod nadimkom Đaro. Rođen je u Crnoj Gori, a po svojim delima bio je poznat kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i Evrope. Đaro Radulović bio je strah i trepet svog doba, družio se sa uticajnim ljudima iz kriminalnih voda i bio je jedan od vođa belgijskog podzemlja. Đaro je, iako rođen u Crnoj Gori, oduvek isticao i ponosio se time što je Srbin, što je pokazao boreći se i na ratištima tokom nesrećnih 90. godina, kao član Srpske garde, u kojoj su se borili njegovi prijatelji Vaso Pavićević, kao i jedan od najvećih beogradskih mangupa tog doba, Đorđe Božović Giška, sa kojim je bio i kum. Zapravo je nakon Giškinog ubistva nastavio da obilazi njegovu majku i pomaže joj. Đaro je postao poznat nakon što je ubio, kako se tada govorilo, najjačeg Crnogorca i legendu Podgorice, Laza Delevića. Lazo je jednom prilikom ušao u lokal u kome su sedela braća Radulović, Đaro i Željko. Odmah po ulasku u lokal Delević je ušao u sukob sa braćom. Prvo je nokautirao Đara, koji je onešvrćen pao na pod, a zatim se okomio na Željka. Nakon što se Đaro osvestio i video Laza kako mu tuče brata, uzeo je pištolj i pucao u njega, pritom ispalivši metak kroz svoju šapu, a Laza pogodio 2 puta u grudi. Na sudu se pravdao da je morao to da uradi, jer da ga nije ubio u samoodbrani, kako je glasila odbrana, on i njegov brat bili bi ubijeni. Osuđen je na zatvorsku kaznu koju je služio u Foči. Đaro Radulović se sa ovdašnjeg asfalta prebacio na belgijsko podzemlje, gde postaje šef mafije. Nakon njegove likvidacije, belgijsko podzemlje preuzimaju Albanci. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something